Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeze. Lami igama engumfazi Ntuthunga Khumalo bathi la sibone amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela enza sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umculo maskandi Ndlamlenze uKhuzani Mfoka Mpungose lokhu zehlele njalo izinto ezinhle uza ngemuva ukuphumela obalo ukuthi-ke useyi-ambassador inxusa lakwa J Cool laphana. Kuze ngemuva kwamaphosta lokhu afake indlala ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook kade veza ngokusobala ukuthi ngempela useyinxusa le moto ezifikayo esuka le eShayina ezohlobo lakwa J Cool laphana ezi-SUV laphana. Ipost yokuqala ifakile uthe sesichongweni J Cool ambassador wasefaka laphana-ke izinto eziveza injabulo-ke laphana nevideo la khona J Cool ekade lonja. Wasethe isiphoto esibili wathi washa wathi J Cool J5 ambassador J Cool South Africa laphana. Lokande njalo ingane zakwethu-ke amaphosta kade lokhu awashicilela ey'nkundleni zokuxhumana la afake khona J5 yakwa J Cool laphana eshuthi-ke esemva kwayo ngehlobo lesithombo luyi-black and white. Wathi ngigada umhlaba wonke engigolide lemvelo J Cool ambassador izinto ukuthi-ke ngithini kubonga kuncane. Wasethi J Cool South Africa impela engibuye naye njengenduku kawatela umuntu ngabantu wayesema. Wasethi #J Cool South Africa-ke laphana ngane zakwethu. Ngiyathemba nazibonela laphana iy'thombe ezohlobo lemoto yaka J Cool J5 ukuthi zinhle kanjani uKhuzani esenikwe yona-ke laphana ukuthi-ke uyinxusa lakwa J Cool laphana-ke hamba noma ikuphi ngayo laphana-ke advertise yona le moto wey'ngane zakwethu. La kanje indala amaphosta abaculi abambongela njalo uKhuzani laphana nje bamhalalisela ukuthola ithuba eliyinqayizivele elingandele bani lokuba inxusa le brand esuka lena lase-China-ke laphana lohlobo lwemoto yaka J Cool. Nathi si-Radio Inkeze wey'ngane zakwethu sithi congratulations Ndlamlenze, congratulations Khuzani Mpungose. Wena kuthini okwakukuphawula hlala comment section ke ngizolwa khuvo ngalolu daba. From la sibone ingane zakwethu ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelako kwi-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.